Léir Corcaigh gomas a gine na galibh an tatan scata. Sé bhína íag dómh brise cria olinta de cans na héirn, thug ar aigar an bhar na thlígid, Tiobraid Árann, an aireochló gomas a léir úla buaicphointí go gine na champíní. Mí háil trisláán ha man tráthreachta. Slú olmhór balla histeach an Tiobraid go dtí Páircí Cuíomh. Chéadúir dómh bheith gona bhí chéile. Ná mór sin agus Tiobraid Árann an uachtar I barc an Crok miúil na blina sicata. Deising na Tiobraid inis tá spás ag oscailt agus contúirt an pass cliste ar náis agus ag a deir Oisín O'Donoghue. Hamilton scór hógant. Má get as an Tiobraid ag. Nó Corcaigh a tactisteach tris rábhú amach ag tús na strathe agus iad an uachtar céad lágún na Fort Láirge agus an son. Slíidir a dín galibh agus na Buaicphointí strathe tu leáile ó bhórtha na trá. Deis is amachar Dave Lean an Canson, Troir histeach ag Mark Coleman, Sár Chúlín ag a siúd. Loch leanta áitiúil brasásta leis a Canson. Obair le déanamh sin smachta go háling an son. Agus ag a deire, bhfuilín géir go maith, slánathe go maith ag Corcaigh agus ag Coleman. Sin pass na tóiste go maith an son. Ar go maith an réitóir ag a deire, scuileann Diarmid Healy fé agus tá sé ag a deire. Fu scór anéis go fáilte Corcaigh. No banistóir nua im líana agus Ben O'Connor istigh. Ar bhaile nua seandrama. Tréimh cill Éireann búte mar immerthóir ach tá sé gíoraigh. Bhíon bhathbheith có anis agus leis na ganas mar bhanistóir. Na Tiobraid ag teach amach is Seamus Kennedy. Pass ug siúd amach go dtí Sam O'Farrell bhí sé gimmert I Gordon Vicky Boone a ruch na seachtainna. Scór maith an son aige. She gets a smacht ar náis a ríiste Corcaigh agus ag Shane Barrett ón bhláranna fósta dó tá lús únta aige agus an farc ar ást an lús sin tránóna. Barrett let scór den scó. Ardíireacht an son. Agus ríist glúiseacht anna bhaith meas na dosathe ag Corcaigh an tránóna seachún a ríiste. Smacht ag a deas ag fear chumann Baronéfa sin é William Buckley. Féhrú an son, an lilling a teach níos géire ach na cliste isteach sa lár agus contúirt a ríis an son. Shane Barrett a dul isteach agus tá buile éireach an son é tairngthe chun talún. Ní léon cheist fé agus Johnny Ryan cionnta sa chás áirithe sa cíimiid a ríist. Pass isteach an sa smachta go háling ag Shane Barrett. Bhí sé tairnga síos in san Cearnóg agus an cóirte dubh má se le teach. Tiobraid Árann taobh le cethirtí ag den ómad agus Johnny Ryan Tiobraid den farchan is stig sa cúltá Rhys Shelley. Buile éireach má se le teach ag Corcaigh agus ag Declan Dalton. Dalton ó sábháil den chéad scoth ag Shelley. Ard obair déint ag an cúlbáir an son. Cíimiid a ríist. Búilt go maith ag Dalton ach bhí an cúlbáire imithe sa tro ceart. Come on, Curry leis. Agus sábháil úntaach. Corcaigh trí cúlín chun na maithas inis. Scóir tastála Tiobraid Árann, Farrell Parka, Willie Connors agus sin freagra má. Dá héamh cum go más I chéad lean tá an scóir na maithe feice going agus an slú mór bant ard hang of us skillúnta go Tony Connors. Agus an scóir go deire. Dúir go maith leistigh. Go Mark Coleman. Smachta go deasa sin an Tony Alan Conley. Ríist tá fearsa meis agus sin é Shane Barrett ag immert go maith tús na himmartha. Ó Sár Chúlín ag Barrett. Tá Gard Rhys an son ag Rhys Shelley mar tá genta go mion minic. Tá den ómad catar Dave Lean ag Johnny Ryan agus é Harnash. Tiobraid Árann Harnash le cúigear díag tá seansa inis ag Jake Morris an captain Illing géir go maith tá sé féhrú. Díreach Aaron Chasnán scór maith an son ag Morris. Son amach a ríist ag Corcaigh. Tá rent immerthirí in Arca chéile an son agus an réitóir Liam Gordon a dul isteach bhfuil tá go leor immerthirí inis a stracha agus a tarinthe sa chéile. Gur rud éigent bann fé nachtar áirithe sa mar tá siad trosta ceart le na chéile an son agus go haing inis ceall a bheith sig le chéile. Mair taobh lín a teachta isteach an leanta ag luaring agus go haing inis beidir glorg síocháin a bheith ar náis immerthirí fós. Stracha asa chéile agus treis cúig nómad Cortí buí brunt an son ar Willie Connors agus Alan Conley. Níl deir déanta fós le Liam Gordon agus Bertelic léite trasna an hens go méid Cortí buí eile le teacht an son.
ó Corty Derek Dírechan son ag Jason Ford agus Shane Barrett á se an dáhéamh taobh le cahar díag agus cúig nómad ar fad agus iad a brín agus stréad lena chéile an son agus dóhan feice comá an chéad le séidehan son agus nadóg séidethe ag Liam Gordon agus bhfuil críoch nach raibh óhaingeig ar an chéad lethe. Pas ísle clist an son i Corcaigh mithir Sraith agus Tiobraid Árann You're talking about Lesh again, so I can do have a Kailun Shelvet and Buntasha took a rain coming son. I can raid Torgus Tashish in Slana Gama Corcaigh. I get there. William Buckley reached it in Gama. Shane Coolin Atrans on Barky Queeved and Fork was in Drumcle Airhouse and down Bedra Kens the Park in his Fjord Satir. Agus Corcaigh in Eshin Pass in Shinamihir Stray. Looking Shay Desh to Willie Connors, Vishagamasi Caidla. Score Nish Satarna Laga or Deer take Willie Connors. Tipperaey attack structure is Buan Caidla. Going in a Gallagher because the son Skris. Going to Evali and Tackton Shikata. Corcaigh reached attack against William Buckley. Anna has spawned his father a shoot Tronona. Then O'Connor brown sauce that isn't spawned his thought Fecka Gadisha. The Gloric spotted Jill to Spader Trish Craven the Blina Shikata. Shanson son. A Cahill O'Reilly against Art scoring a shoot. Cooley. Corcaigh was a mode here. Stackenson smacked the Hurling and Sonny Dermot Healy. Pass took Uig agus Harnash and son agus Chance Gallen Conley. The Chakta Shacker and score on the Kerr and Cooley and son. And the Corcaigh again shoot Art score agus Corcaigh a Dane of Dohan and Fanacht and Tossigan so. Like Sussaconish go down for a couple of shots and agus Kate Clehella. I should ask Ballet going to Kyle Quinnig and Kate Law de Vorta. I thought Dash better and so Buaicphointí Sraith Iomána agus Tashish in smack the Her Aaron Shasnonig Dermot Healy Corcaigh Brass Austin slew or more like not shook a hain meal in it while he's stuck in such on Ona or for Corcaigh agus eat sauce again Pinter Fad fin after Brina Rivlahoum I can turret while Nilaine Cashfake Corcaigh knees Fiora and Law.